Maribor danes doživlja spet dan čarobništva, Magibor. Ja, dan čarobništva, tako. Magibor je pač tak festival, ki smo ga nekako postavili na noge, zdaj je že 13. in vedno več privržencev, pa vedno več ljubiteljev prihaja sem, tako da sem zdaj že prav zadovoljen, letos jih je že kar skoraj 200 in to že kar nekaj pomeni. Kako pa je sicer z čarobništvom oziroma z magijo? Ali obstaja tudi kakšna akademija za čarobnike? Ne posebej. Je pa pogoj, da nekako se spoznaš na to oziroma da se znaš na odru obrniti, oglasiti in tako. Torej, ker je čarobnih umetnikov ogromno, predvsem dosti amaterjev, ki to umetnost uporabljajo samo za zabavo svojih bližnjih, to seveda niso vedno igralci, ki bi znali na odru se nekako obrniti, ampak s temi drobnimi spretnostmi, triki zabavajo svoje prijatelje in je to tudi ena velika umetnost. Kaj pa prinaša 13. Magibor? 13. Magibor je pravzaprav zanimiv zaradi tega, ker je letos, ko je bilo tudi svetovno tekmovanje, ker svetovno tekmovanje čarodejev, čarobnih umetnikov je vsaka 3 leta samo. In letos je bilo v Pekingu in tam sem tudi videl nekatere vrhunske umetnike, kot je na primer ta Japonec Jo Kato, ta je zmagal v manipulacijah in smo seveda ponosni, da je k nam prišel in smo pravzaprav prvi v Evropi, ki ga lahko gostimo. Tu je en magični sejem, kjer si čarobni umetniki med seboj izmenjajo rekvizite ali karkoli, recimo temu prodajo. Drugače pa so tu tudi predavanja, torej strokovni seminarji, kjer poznani vrhunski umetniki razložijo svoje principe, svoje pristope in tako. Potem pa seveda zaključna prireditev Gala Show, kjer nastopijo vrhunski povabljeni umetniki. Edino dekle na tem magičnem zboru, kako ste pravzaprav zašli med čarovnike? Ja sam još prije 11 godina postala mađioničar. Moj tata je mađioničar, pa je on to iskustvo preneo na mene. Ja sam još sa 7 godina počela da učim, a sa 9 sam postala druga na Balkanu, tako da ja već imam iskustva s time. Mislim, sa tim nastupima i to. Nije mi ovo prvi kongres na koji idem takmičenja. Je teško ženskam v tem poslu? Žene imaju prednosti zato što su žene. Mislim, s obzirom da sam ja jedina u Srbiji mađioničarka, žena mađioničar, onda je meni tu na neki način lakše, ali teško je, naravno se izborim sa svim dobrim mađioničarima i profesionalnim. Ali je, mislim, nije teško. Kateri triki su vam najljubši? Najviše volim da radim pa sa golubovima. Kaj pričakujete od tokratnega tekmovanja? Pa, pošto sam imala mnogo treme, mislim, tehnički sve bilo dobro, ja sam to dobro izvela, ali imala sam mnogo treme, tako da ne znam, ne očekujem stvarno ništa. Došla sam ovde da pokažem svoj program, da se pokažem ja, jer ovde nikad nisam do sad nastupala i nisam radila kongres ovde, tako da, pa ništa, očekujem samo lep provod i dobre mađioničarske tačke.